Rayon Sport mu bibazo uruhuri imbere yo gucakirana na mukeba wayo APR FC. Ikipe ya Rayon Sport yitegura gucakirana na mukeba wayo APR FC ifite ibibazo uruhuri mu bice byayo byose kuva ku muyobozi kugeza ku bakinnyi. Yes reka tuguhereza ikaze kuri turatsinze wawe nimba warakoze subscribe goal nimba utarayikora ariko nabwo ntacyo bitwaye ariko ikiza nuko wakora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka tuze tukubwira tuti ese Rayon Sport bimeze bite kubijyanye n'abatoza, kubijyanye n'abakinnyi, kubijyanye n'abafana, ndetse ariko ahanini turaza kugaruka ku buyobozi bwayo bwite. Ese harimo ikihe kibazo mbere yuko icakirana na APR FC dore ko babishyize ku mugaragaro. Amakuru dukesha inyarwanda.com nuko ku cyumweru tariki ya 9 Werurwe saa 12 nibwo ikipe ya APR FC izacakirana n'ikipe ya Rayon Sport mu mukino wo ku munsi wa 20 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Umukino ukazabera kuri stade Amahoro. Amatike y'uyu mukino yamaze kujya hanze, aho ahasanzwe hejuru ari ibihumbi 3, ahasanzwe hasi hakaba ari ibihumbi 5, VIP ikaba ari ibihumbi 30, VVIP ikaba ari ibihumbi 50, Executive Seats ikaba ari ibihumbi 100, naho iyo bita Sky Boxes ikaba ari amafaranga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Mbere yuko umukino ukinwa, Rayon Sport iri mu bibazo bitandukanye itakabaye yifuza kubamo mbere yo gucakirana na mukeba wayo ibihe byose ari we APR FC. Ibibazo mu buyobozi nibyo tugiye guheraho, na cyane ko ariho bigoraniye ubwo ubuyobozi bushya bwa Rayon Sport bwatorwaga mu kwezi kwa 11 umwaka ushize wa 2024. Benshi batunguwe no kubona hatowe abayobozi b'inzego ebyiri, aho bamwe bagiye mu rwego rw'ikirenga naho abandi bakajya bagahabwa kuyobora umuryango wa Rayon Sport. Ibi byateye benshi kwibaza niba ibi bihanga bibiri bizarwanira mu nkoni imwe, ndetse hibazwa n'inshingano za buri rwego. Gusa aba bayobozi bo bakerekana ko ibintu bisobanutse ndetse nta kibazo kizabibamo. Mu minsi ya mbere ubumwe bwa Rayon bwari bwose, gusa bidatinze uwitwa Munyakazi Sadat, ngira ngo abenshi muramuzi, wari watorewe kujya mu rwego rw'ikirenga, yerekanye ko bitazoroha. Aba atangiye kwandikira ikipe ayishyuza amafaranga yayigujije mu myaka 5 ishize, ndetse ibyo kuyiba hafi birangira ubwo abandi basigaye bakomeje gusenyera umugozi umwe, berekana ko ibya Sadate batabyitayeho. Gusa uko iminsi yagiye igenda hatangira kuvugwamo urunturuntu muri bo. Byatangiriye ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi hano mu kwezi kwa mbere, aho bamwe bashakaga abakinnyi bamwe naho abandi babashake. Ibibazo byakomereje mu nama y'inteko rusange idasanzwe yabaye mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa 2, aho habayeho ukutumvikana gukomeye ku bijyanye n'amategeko mashya yari arimo atorwa. Amakuru dukesha inyarwanda.com ifite nuko ubu hari bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport bamaze kuva ku rubuga rwa WhatsApp bahuriyeho, ndetse ngo harimo bamwe bifuza ko Twagira Yezu Tade uyobora umuryango wa Murera cyangwa se Rayon Sport yakweguzwa hagashyirwaho undi muyobozi, naho abandi bo bakifuza kwegura ku giti cyabo. Ntabwo ari ibi bibazo byo kutumvikana biri mu buyobozi bwa Rayon Sport gusa, kuko harimo n'ibyo kudaha abafana ibyo babemereye. Mbere yuko umukino wo kwishyura imikino yo kwishyura ya shampiyona itangira, bari bemereye iyi kipe imodoka ndetse no kugura abakinnyi bakomeye, gusa birangira nta na kimwe gikozwe.
kuri ubu muri siporo havugwamo ibibazo mu buyobozi. Reka noneho tugiye ku bibazo biri mu batoza. Ikipe ya Rayon Sport igiye gucakirana na APR FC ifite ibibazo mu batoza, aho uwari umutoza wungirije Kanane Selemani yayisezeyeho avuga ko agiye kwita ku mugore we urwariye iwabo muri Tunisia. Nubwo ariyo mpamvu uyu mutoza yatanze, ariko amakuru avuga ko nawe atari amaze iminsi yishimiye uburyo afatwamo, aho ngo mu minsi yashize abakinnyi n'abandi bahembwe umushahara w'ukwezi kwa Mutarama cyangwa se ukwezi kwa mbere, gusa we nta kintu na kimwe nta n'irifumuye bigeze bamuhereza. Muri rusange ntago yigeze ahembwa, ibyo rero ntago yigeze abyishimira, bikaba ari na mpamvu bikekwa ko ashobora kuba yatanze impamvu ngo agiye kurwaza umugore we, kumbi atishimiye ibirimo kumubaho muri Rayon Sport. Ntabwo ari ibi gusa, kuko bivugwa ko umutoza mukuru muri Rayon Sport Robertinho utumvikana n'uwongerera abakinnyi akabaraga Rebisa Ayobanga uheruka kugarurwa. Ni nyuma y'uko kandi mu minsi yashize byavuzwe ko Robertinho ashobora kwirukanwa bitewe n'uko ikipe idafite umusaruro mwiza, ndetse abakinnyi bakaba bamaze iminsi batishimiye uburyo batozamo. Reka noneho twinjire mu bibazo mu bakinnyi. Mbere yuko twinjira mu bibazo mu bakinnyi, nizere ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Andika muri comment ikintu wifuza ko nakubwiraho, ubundi tuze twikomereza. Reka twinjire mu bibazo mu bakinnyi. Ikipe ya Rayon Sport yitegura gucakirana na APR FC ifite ibibazo mu bakinnyi, aho bamwe mu nkingi zayo za mwamba bavunitse. Aha twavuga nka rutahizamu uyoboye abandi bita Forunganye umaze igihe yaravunitse, ndetse imvune ye rwose ikazaba izamara uyu mwaka wose w'imikino adakina, ndetse yabazwe ku wa gatandatu. Twakwibutsa ko kandi Forunganye ari mu bayoboye bafite ibitego byinshi hano muri shampiyona, ndetse no mu ikipe ye by'umwihariko ya Rayon Sport niwe uri ku ruhembe rw'imbere. Twavugana none kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Muhire Kevin, nawe yaravunitse, dore ko imikino ibiri ya shampiyona iheruka atigeze akina, ukongeraho na umukino wa kimwe cya kane mu gikombe cy'amahoro ntabwo yigeze ayikina. Inkuru nziza kuri uyu mukinnyi Muhire Kevin nuko ubu ngubu rwose amaze iminsi akora imyitozo, akabaraga karimo kugenda kagaruka, ashobora kuzakina hagati ya Rayon Sport ndetse na APR FC. Bidahindutse azakina Muhire Kevin, azaba agaruka mu kibuga. Usibye abavunitse kandi, abakinnyi iyi kipe yaguze mu kwezi kwa mbere ntabwo bagaragaza ko hari kinini bayifashije, dore ko usibye Suleiman Dafe na Biramahire Abedi, abandi bo batarabona n'umwanya uhagije wo gukina. Reka turebe ibibazo ku musaruro biri mu ikipe ya Rayon Sport. Bimwe mu bibazo bikomeye ikipe ya Rayon Sport ifite kugeza ubu harimo n'iby'umusaruro udahagaze neza, kubera ko mu mikino 5 iheruka ya shampiyona ifitemo intsinzi imwe gusa. Yatsinze umukino umwe, inganya indi mikino 2. No kuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe na Mukura, inganya na Musanze, itsinda Kiyovu Sport, inganya na Magaju FC, ndetse inanganya n'ikipe ya Gasogi kwa KNC. Bivuze ko mu manota 15 yabonyemo amanota 6 gusa, no kuvuga ngo yatsinze umukino umwe, inganya 2. Gusa ibyanatumye yararushaga ku mukeba, byashobokaga yuko yagomba kuba yararushaga mukeba amanota 5, ariko kugeza ubu ngubu yarusha amanota 2 yonyine mbere yuko bahura. Yes, ubwo umukino uzaba utaraba Rayon Sport yarusha amanota 2 ikipe ya APR FC, ariko APR FC iramutse itsinze ikipe ya Rayon Sport yahiturusha inota 1, kandi APR FC iramutse kugiye imbere rwose, ibyo ngibyo bimaze kuba amateka azwi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ko APR kugiye imbere mu gihe nk'iki kwigarura bitoroshye. Yes, ngaye nguko rero ibya Rayon Sport mbere ko cyana APR FC je nari turatsinze wawe. Reka tugaruke.